19-nyhederne lørdag. God aften. Kæmpede hun sammen med Martin Luther King. I dag er hun 96. Hun kæmper stadig og er lige nu i Danmark. I sydstaterne i USA og byen Jena, hvor 10.000 af sorte amerikanere demonstrerede i denne uge. De krævede en sort dreng løsladt fra fængslet, hvor han sidder på grund af et slagsmål med en hvid dreng i skolen. Men sent i aftes dansk tid kom svaret så fra retsvæsenet. Drengen kan ikke løslades. Is that what's expected to happen today? I don't know. En håbefuld mor og en håbefuld bedstefar før retsmødet i dag. I hope he come out standing tall just like he's standing. All right. What's the future for him, do you know? Big and better. Den 17-årige Michael Bell er den eneste fængslet i sagen, hvor 10.000vis protesterede i den lille sydstatsby i torsdags. Det handler om 6 unge sorte mænd, som først stod til 100 års fængsel for et slagsmål, hvor en hvid dreng fik tæsk. Siden er sigtelserne blevet reduceret kraftigt, og de 5 er på fri fod mod kaution. Undtagen Michael Bell. Hans sag kører nu ved en domstol for mindreårige, og håbet var, at han kunne løslades mod kaution i dag. Men sådan skulle det ikke gå. Retten afviste sagen, fordi unge Michael Bell tidligere er dømt for vold og hærværk. Det er de største demonstrationer imod racediskrimination i USA siden 1960'erne. Historien i Jena bringer der også mindelser om dengang, da de sorte kæmpede for deres rettigheder. Det siger i hvert fald en kvinde, der også var med dengang, som stod i forreste række sammen med Martin Luther King, og som i dag er i København. Født i 1911, har kæmpet for de sortes rettigheder i 80 år og gør det stadig. Sagen fra Jena bekræfter hende i, at arbejdet ikke er overstået. What do we want? Justice! What do we want? I reflect back to the 50s and particularly the 60s when we worked so hard to get the Voting Rights Act. This case is not and never has been about race. That's what you call brainwashing people, making them think that, oh, it's not race, it's just a matter of boys doing the thing that they should not do. But it's the same thing, and sometimes I think some of them don't know any better. It's just like they said in Selma, Alabama. Now is the time to make Selma, Alabama a better city. Året var 1965. Et stort protestoptog var på vej fra byen Selma til Alabama. Målet, at sorte skulle have stemmeret. Forrest gik Martin Luther King og Amelia Robinson, men hun nåede ikke langt. We got across the bridge, and we were told to stop. Don't go any farther. One of the state troopers came to me and said, run. And I wonder, was he crazy? Run for what? I hadn't done anything. And he hit me across the shoulder. And I just looked at him. And the second lick was at the base of my neck. And I fell to the ground unconscious. Hun lå livløs på vejen. Folk troede, hun var død, men hun overlevede og har siden kæmpet de sortes sag. Racism has never been dead. But the racists, the Ku Klux Klan, they did not just stop by just going underground. Hendes håb er, at alt had engang vil forsvinde fra jorden. I don't have any room for hate. And that's the reason why I'm happy. 96 years old, going on 100. And I feel good. I morgen skal Amelia Boyden Robinson til Odense og se H.C. Andersens hus, og i næste uge skal hun holde foredrag på flere gymnasier.